Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Nyimpi ya xiyimbeleri Mayengani the president na Mr Post Mr Power siku liyeza ndlova ya ha ri ku yeni emahlweni. Hi voni xiyimbeleri Mayengani the president va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga vekela xithombe xa wanuna loyi a nga na miri a karhi a tsutsuma, se ivi va tsala leswaku not yet over. Se swi tikomba kahle leswaku Mayengani the president va hi tivisa leswaku nyimpi exikarhi ka vona na Mr Post ya ha ri ku yeni emahlweni. Hikokwalaho ka yini hi fananisa xidudla lexi na Mr Post i ku ha swi tiva leswaku Mr Post na vona i munhu wa miri, naswona ha swi tiva leswaku Mayengani the president kwala ka n'hweti leyi hi nga eka yona hi siku ra 27 va ta va karhi va humesa album. Naswona xiyimbeleri Mr Post a hi khale va va tlhontlha Mayengani the president va kombisa leswaku nyimpi ya vona va ha lava leswaku yi ya emahlweni. Se kusukela kwalano hi voni Mayengani the president a va miyelini va nga vuli nchumu hi swona, kambe loko hi languta xifaniso lexi hi nga vula leswaku lahawani va ringeta ku kombisa leswaku nyimpi ya vona na Mr Post ya ha ri ku yeni emahlweni. Kasi hi ta tsundzuka leswaku kwala ku fambeni ka masiku a hi khale ngopfu ku vi na swithombe leswi swi hangalaka ka swiyenge swa mabulu swa wanuna wa miri swinene loyi vanhu vo tala a va n'wi fananisa na xiyimbeleri Mr Post loyi wanuna loyi a karhi a rahetela tingwenya. Kasi eka xithombe lexi Mayengani the president va nga xi vekela wanuna loyi wa miri u tikomba se a ri ku tsutsumeni hi ku chava. Naswona loko ho languta tingwenya leti nga ku dumbeni ka xidudla lexi kumbe wanuna wa miri a hi ngwenya yin'we, leswi nga vulaka leswaku loko hi languta ntlawa wa Limpopo Poison va tirha va hlayile. Se swi nga swi karhi swi vula leswaku tingwenya leti ku nga va ku ri Limpopo Poison. Se Mr Post va kombisiwa leswaku va ta kala va dya hansi, va ta kala va tsutsuma hi ku chava leswi ntlawa wa Limpopo Poison wu nga ku teni naswona eka lembe ra 2023. Se leswi endzhaku loko ni ta va ni voni xithombe lexi nga vekeliwa hi Mayengani the president ni vi na nhlamuselo ya kona leswaku swi nga swi vula leswaku Mr Post va ta kala va tsutsuma. Leswi ha ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.